Sun mamostay vak navê de diyar e de heman demê de ez mamostetiya zimanê İngilîzî û Kurdî dikim. Ji xeynî bana ez wergerim wergêra ez devkî dikim simultane tercüme tê gotin vekim zanin ji İngilîzî bo Kurdî, Kurdî bo İngilîzî wergerê dikim. Yani ev jî kadek pir giring e ji bo me ku em karibin fikr û ramanên xwe bi İngilîzî jî îfade bikin ku gelek tiştê ku pêk tê ji alî me li dunyayê bê zanîn û bê dîtin. به همان دمی ده از زمینه دخبتم انستیتوی زمانی زندی دخبتم مردینه جوانی ویجی نهاز دکترای کردی کم لسر پرتوک ekmek بنابه تئوریا هنکرنا کردی کرمانجی چاپم اف پرتوک بحثا چیت کس خوازم پاری بحثا پرتوکیجی بکم جبر کم وقتا زاروک یک داره دبستانه کیجان زمان به دبستانه سالات و دیاده سیاده gelek peyven hedvate, dijvate, yani pevçekene hindi bkhira vitişti, bisaya vitişti. Vekim zanim ki zarok ek 2000 peyva dizane ve Turka peyva bir zaroki de be 8000 10000 uzede de. İca mukhabın zarokin Kurda vitişti kem deminin, vitişti Sude nagrin. İca evde be sedamaçı, ev peyve kutijana rojane de hene tene ev de be peyven kupten bikaranine. Disa zaroki günde betir kurmancı dafın mekanın başlanın. İcacıber veji yani eci tuhazım işte nikaş bakım. Yani kesek var 20 sali be 30 sali be ku bu xaze Turka peyve xaze de keçi peviste. Jibo veji de kitabı da az leser hinkna Kurdi sekinim. De literatürü de cirbejin zamanı yakem u zamanı duyem. Zamanı yakem çiye? Zamanı ku amak zamanı dahi ki dağıfın. O zamanı ku ampir dağıfın ev zamanı yakeme. Zamanı duyemciyim. Pişti amveki vakta ku murov dest behim buna zamanı ki de be ev pevajurem. Leve dere bekaranina hemaneyn çamdi. Bekarana mübejin tişten girida ve em hevd den ku باوی خوزایی کتشته گزارو یا خود جکی ماه بیتشتی ببینه لو ماه فتو پرانی لسر بیتشتی دسکنه وکی وجینا زمان سر زمان کردی رو گلک وشان خانه بزم انستیت کردی لبونه هم ترکیه هم دیجی ترکیه گله باجره زمان کردی زمان پر دولمندیه جبر ve lemi xabın gerek Portugal Kurdi hatını Nürsan'da Ali editöriyanda bizim Vaşanxanan da zede hindek Vaşanxana mijine navarak erwan zaf bizim beket dana yani bizim ancak keset dibez nüviskarım ama nüviskariye dure yani. Yani gelo vaki hun nüviskar mina ve yetle kolinkirini sen zamanı kurdu salana serife yaşandığını lübij hemberi bekedan yani bir nave mehebe pürtük mehebe ya gelo nezik bun çandını xinin gerek bertakak çene be hemberi van kesan anko herkes de bir benevise Akşek rasta. Beri her tişti rasti yani mijarek ve cudayla disaji ev mijar o mijarak nam bahs kir ku emi bejin perverdehiya fermitune yani biz mane kurdi perverdehiye tune em bejin dersin berkariye matematike ez bejin adnasiye ve coğrafya van dersa ku megişal mekteban be ave kurmancı bir yani zazakiyan sorani bediya ve vega ve ahaftname herik partir bu ya ve vega ve peyvelme çetir bu ya. İcabı bu hazine hazıcı belki perverdehek de paşkan etünne. Na herkes ser bu khoya herkes tenet khoy yani ku ev hevla khoy keda khoy xandana khoy reya khoy binin. Bu minan kese koz bejin 20 sal rojname tukhine to bu hazine hazi kurmancıya bir kesi yani ahaftna bir kesi du behre. Ja ev mesele rastaraz tekiliya ve mesele bu mesele xandunu xandane جبر ویجی وکی و گوت ده بکو هنگ باشن خانه دواری آبوری دن نکار بین سه چهار هبه دیتورا بدن شغلاندن و نکار بین پشکریا وان بکن evcid ve psikolojik acı bu veci çaresi asar ne suçevane yani jber ku mesela gelek başan xanane ku purtuk çaptıkın bu minak hazar purtuk çap kırın ya hazar purtuk demi de nafrotun mesela hazar purtuk 4 sala 5 sala 6 sala demedikler ev necbo hem onu viskara ile psikolojik var ecaj bu veci
هر دسته متیک دوی کو کسی کو زمین ده باش بین کو کاربن پیفسازی سنتاکس یعنی هفکسازی زمین باش زن بین پیو کاربن باوی کراس بکار بینن yani havalin bir şekli vaha serbest baş bir merhaba alikariya vam bir baştır be. Yani evci disa dnaf mede ve alikariya ektibe. Yani bavet profesyoneli biraz diye püskek ek pır mezene koderti hem berime. Yek tişta düdüya ji vaki humzanın medya civaki ve sosyal medya jali gelek Kürdi ahif yani kesek Kürdi dinivisin te bakaranın مروف کاری جوی دریجی علیکاری بخوازه لمخابن یعنی حوجه وشنخانه یعنی کاری بین کسی که بیتون شولانی گریدایی روشا بولیه یعنی در حقیقت در مروف نکاره یعنی کواتا که چیه نچهش بلکه پتوکجی پرز دادن آین خواندن نتنی مثلا کردیا یعنی ترکی جی ناین خواندن انگلیزی جی ناین خواندن کتشتک مجبوری به بگاوه پکته یعنی نه مجبوری به لگوری کیفیج بلکه وقتی کنزان پیشتی روشا پاندمی گلکتش کت روشک نینین و خرابتر بو. وکی زمانه کرد زمان کردی و زمان جهانی ده یعنی جهانی ایگشتی ولاتا زمان کردی کی جان استه ده نو زمانه ده چند بینه عالیه دولتمندیه ده yani براستی لسر bir mesele tuazım yetişti becim. Yani her zaman tuazı alfa beyaz zaman Kürt jibe, kın jibe, drej jibe, tuazı havokin bu kartinin kın jibe. Yani her zaman Xudiye tabetmen diye cudaya. Ev yetiştek pırkoşa. Yani bu minak, ve bir Türkiye becim kitabı tam befem. Mesela kuntegerim Ferenge Kürdi, onunla peyva kiroşke yani vak tavşan. O anji yarasa hun binerin. Hune her kim 16, 17, 18 peyvin hevvate bibinin. Evane devlemendiye ke. Le her vahaji rastiyek hemu zamana heye kuamjer bejim goherina zamana. Zaman hertim digo herin. Zaman ciyokha naseknin. Sedemin coğrafya hene, sedemin zebejim aboriye hene, sedemin teknolojiye hene. Ve bir şekli yani ne kutene zaman edim bandorayla kurditkin. Yani zara beyin kurditkin. Kurmancı bandorayla vartken. Mesela onların İstanbul azebejim kurt o du kurt bevre hanekat kin yek jekir be tırstın mı? Vaktan merhaba ve pevde dipse merhaba tkene yani. Jiber peva tırsayıcı kurmancı da basit Türkiye bile. Yani o kez zanın evşku hatiye hatiye ne diyarı. Anji minak ek pır balki şu gelen periye mesela dibejin ya. Bir Türkiye hayattan hakim mürşittindir. Ve pevde de mesela dibejin pevde tebayi Türkiye tünne. Arabi Farsi peva götüne. Yani eftişten normal ve bir şekli ben. İcem ben serrevşa kurmancı. Vakta kam revşa kurmancı bedim berhef. Yani birasi vek avantaj ekmeği heri mezzin ku ezebejim dijyana çoğultar da gelek insan. Bugunda anca ezebejim le derdora nafçeya kurmancı durnek etine. Mıkabın lehin bajarin mezzin nahvcez nava bidim. Bu minakame de nahvcez navacı bidim disem. Haftı recaya haftına Türkiye ya kurmancı yani ya zazaki zedetire. Elbette evi bandorayla serre tiştabkem. İcelle revşa Ahmet tiştekidine. Emcer ben niv zamani. Yani vakit düz zamana fikrim. Kurmancı Türkiye her düzce jali insana vakit niv zamani teah haftın. Mesela hinek bacarıydın hemen. Yani culamer gibi bir hayya zebejim rahariye. Yani nafçaya bir hergelikciya yani ahaftın tek vartın. İşte evci sedama parasına zımine. Yana vakta kuran bir fikrin ku zamanek vaki fermi ne hinkrin de bepskrik. Elbette on gelek saziyeden cihane kulbar khadeden beden hinkrin. Ona hat işte her ikirin. Naha leser mesela kanalım vaki YouTube. Ancak bizim leser civaka prani mesela Twitter'e. İnsan parvekirne khod bu kurdi tken, khod bu kurdi ifade tken. Yani hentiş lehene gerek mesela cihana kurmancı ne rojekta. Yani ten salim erek rojek kurmancı piroz büked ne tiştek hasta. Yani kare zemin kare pır hassas. O havce meref Xudiye sabır be. Yani bu minak zangehi Avrupa ne. Gelek tişta pektinin de evçine mesela zangaha Cambridge. از من شاشپم 800 سال هست. لمصر لقاهره زنگاه قاهره 1200 سال هست. اینجا اون بفکر 1200 سال. جبو زمانه که خبات بکرین، تز بنویسین، رپورتاج بکرین و پروردهی بداین. هم بخوازن نخوازن جی. و گلک برین پر باش به نخ درن اور هوله. اینجا مثلا ترکیه ل 5 زنگاه از بچم خبات از توی زمانین زندیانه
نه خباتی ماستر دکترای تنکرن evciti vataya çi hedi mrov vançta buxine vançta bibine ve gelek tişteyin upekrin le havce gelek kezci yani dibet bir insan bu xazına bivanci hebe le bra vakta karek bikin bra alikariya hep bikin cehdu alikariya bu xazın bra putukaj çap bikin helbesta bra çap bikin tuxazi bra jiyana rojane veki rojane viskeke bigrin yani havce veje de em xo ifade bikin yani jibo veji خواندن پرکرین کردن نویسکارک مشهور و که اون باش سانن پرتوکک بی چیا کانتی پرتوکک بی نابی کربون هکرلشمه هوا که بی دبیجه چالاکیه هری مزن نسر روی عرضه خواندنه به سایات خواندنه مروف دکاره گلک تشتا تک به چاره سر بکن ابنرژیش با چی گرینگه جبو زمین پر گرینگه yani nahame bejin sistemek tüne koyu bağ fermiyan perverdeyi bibinin. İca havce ev barip tilkeve ser milime jale kesan ve bir meşandır. Yani herkes xo mesul be, cimalbata xo mesul be. Ev kevre kumereb tabi nav ave kuçava vak pelek. De bes edama peledin ve bigere. Yani lomaji ez baverim yani her tiji kesane despetke o bir şekli bir belab be. مامستا حتی نه تاچن پرتوک داری خستن کیجان زمانانه و کیجان وشان خانه داری کتنه وقتی خاندوانه و پرتوکی و کد کارم دست بخیم کسی مراق بکن جبو کرمانجی د پرتوکک کجو پرتوک ناوی گوتارن زمان ناسیه کوک گروبک درزه دمام درزه دکتر دیتی بوم گوتارن ویسانده بوم ve Portekiz'de de gotarimin hani biraz vakit editör cidigrim jige başanxana bahare bu jige internet murad dikare jil başanxanaya lise Portekiz bename vane zaman nasiye derketbul ve derece gotarek minem jige ni bana ji gelek kovar hani luan kovara ji gotara dişinin از گوتاریخه سدی بجم نوت به کرمانجی و به انگلیزی دنیسیم. جبر کنه کوبار نتوینه جبوک بهتر بفهم کردن مثلا ترجیح انگلیزی بود مثلا گوتارک من که هری داغات چاپ کردن پیوین حس کردن د انگلیزی و د انگلیزی دبون لبه داری من پیوا دابو برهف جب آوه سیستماتیک من جهف سنه فهمده بود گوتارک انگلیزی بود بامینن Portugali davi kuten avana vak munci get bujari gibakim got gele Portugane gotara nivsani hem Portugal gotar. Der Portugal davi ji başanxanaya azad ederket. Başanxanaya azad naha Londra'ya prani Portugal çarptıken. Portugji vakim got served segnen le Türkiye'ji Portugal'da davi navarako gişti titkari kalay bikendik. Ebene vak ser emi çava kurmancı beden hinkrin. Mijara ve çimacı yani mesela vakta kan zangadı fikrin zangadı Türkiye ciğerler ve praniyem dibinin ki insan akademisyen acil ekoliner acil kesin ki vaha dil dibijne xamxuri zminin gel kes xabatiyum xo lisert işteyim pügrin jitkin yani mesela vak edebiyat cidden xuda vak edebiyata klasik edebiyata modern o edebiyata folklori ev xabat pügran bohan o pübaşın لید دو تشتا در بالایک پر مزنه یک خباتین زمان ناسیه کردی زمان ناسیه زراون پر گرینگن آدو دیا هنکرنا زمانی کرمانجی و زراوندن yani bu minak mesela Türkiye dübe bakalım ya fakülteye perverdehi eğitim fakültesi nahal bu kurmancı tünelle tu enstitüya nahal servitsi tu xabat tünelle yani bu minak mijara tavan geme çava bidin rast emi minak abidin bu minak ezivek olum minak emi minak abidin emi bijin vir tavan ke yan tüne le bazen metodin hinkrini ne bir şekline mesela beri konekar amadetkin beri mesela takşan ektedayin dınaf dak ektedayin dınaf dakede insan van minakad binin o bisaya van minaka hediye diçi derti ole konekar dibine ko haman tiş caran te dubara kirin o daviye jin خوندکار شخوی وقتا که پروردهی یا رزمان ته کرن باوی راحتی دبینن و تشتکی دن شخوی دوی پرتوکی ده بانا گیشه هونه کار ببینن مثلا دیمیزی ده جرد بیجن سه کرالا پی مثلا presentation, practice and produce yani peşkeş kirin, pratik kirin o hilberandın
جب اون متدون یعنی بنا گش با اوایک اکادمیک هاتن اثبات کردن و دنیای تدیتن یعنی از بیشتر 150 سال 200 سال جه کلا پراگ بدرن هیا امریکای افگیش دیارن جه اف هر دو کال دیسا تو خازم دوباره بکن این کرنازمین و زمان ناسیار کردی پر والله مزن هنن دوی واری ده حوجه گله کبات بین کرن و جبو پرتوکه جیم گلم پری سر اینترنت جیم کارن پرتوکه گشت بنابراین ببینن و لی مثلا جبو پرتوکه کردی بکنو زنن سه چهار پرتوک مالپرین کردی هنن وکی پرتوکه کردی کتابا کردی بیجار اکس بیجار فیکس دبکم شاش کتابه به وی شکلی به درش کار پرتوک تن دیتن و چقدر به هنزانن مثلا لگلک پرتوک فروش آجی لامده مثلا وک کافکایی یعنی وکی این آجی جی و هم ازش مروفت کاره بگیجه و جغنی وانج بلی وانجی وشان خانه بنابه پلیکان ملوه داره 5 پرتوکی منی انگلیزی وکی برگرا اکادمیک رزمان آنجی هنکرناک پیوان به وی شکلی و جبو امتحانی وکی وقتی لطیب تیل پرتوکی من همه ben de bir varidej ber salan meket daim muxassas man noten xoy derzej bavek rek pek peşkeş xondakara bik yani vakim zanin afxabat domin derdeme ko em afrineriya hinkirne bikin bir şekli. Mamsta nivîskarê û zanîngeha Mêrdînê dicivê tu çikar dike li Amedê tu çikar dike? Yani peşiyaz derbasî zangehê bibim ve demê ji ber ku ji bo jiyana xwe bidomînim min û du hevalê din me kurs vekiribû hêja kursê me berdewam in yani hatta li ser pirtûkê min navê hatta logoya kursa me jî heye bi vî şeklin. Kîjan kurs mamsta? Navê English adres wek navnîşana İngilîzî tevî watê lê ji ber ku niha doktoraya xwe dinivîsim yani bi hevalê din spasya xwe ji wan jî dikim bêhtir vî karî didomînin lê ez jî alîkariya wan dikim lê piranî bar play a game, okay? Do you want to play a game? Yes. Yes, very good. Okay, now I have a cat. My cat is going to be described with many adjectives. For example, A. I would like to start first. Angry cat. So, would you like to tell anything starting with A? An adjective. Angry cat. Do you remember any adjectives with A? Big cat. No, the first one. Angry, A. Another letter with A. Okay, if you remember, tell me later. B. What did you say? Big cat. Okay, and another B. Big cat. Broken cat. Broken cat. What broken? Broken. With no money, you can say broken. Okay, and C. C. Cute. Cute cat. Yeah, okay, true. And Colored. Colored. colored, yeah, colored cat. Very good. Okay, colored cat. Courage. Clean. Courageous. Great, Courageous. yes, courageous Clean. cat. Clean cat. Courageous cat. Okay, and D. Dangerous. Disgusting cat, yes. Disgusting. Dismissed. Dangerous. Dismissed. Dirty. Dirty. Dismissed. Yes. Okay, E. Evil. Evil cat. Wow. Eager. Eager cat. Eager to learn something. Are you eager to learn something? Yes. Okay. Evil, eager. And F. Fearless. Fearless. No, yeah, not afraid of anything. Fearless cat. Furious. Furious cat. Yeah. Furious cat. Okay. Can you say fine cat? No. Fine. Okay. And G. Good. Good cat. Yes. Do you have a good cat? No. No. Who has a good cat? Do you have a pet? No. No, you don't have a pet. Okay. Thank you.